îro wana me şrefa yazdayê beşê heştem bi navê Matrêks e. Em bê niha derbasî mijaran bibin. Mijarê me bingehîn yê waneyê çi in? Pênaseya Matrêksê mênas bikin, cûreyên Matrêksê û kararînên li ser Matrêksê. Niha em bên pênaseya Matrêksê me bên Matrêksê pênase bikin. Matrêks çi ye? Dibe têgîneke bîrkarî ye ji em rêz û en stûn de di hundirê tabloyekê rêzkirî de pêk tê. Çil bame ye? Em rêz û en stûn. Rêz bame hene û stûn hundirê tabloyekê rêzkirî. Dibe Matrêks sembola a em hevdanî en tê nîşankirin. Li vê dekê li bame em nabên em hevdanî en. Em tê wata rêzê, jimara rêzê û en jimara stûnan. Em ji em hevdanî en re dibêjin pêpilka Matrêksê. Li vê dekê Matrêks vî awayî tê nîvsandin. Pala xwe binê dibe a em hevdanî en. A Matrêksek li bame heye bi em rêz û en stûn. Em bên a yek yek, a du du heta a yek en. A yek yek tê wata çi? Pala xwe binê a yek yek li vir yek şûna em e û yek şûna en e. Em bên endamê me nî yekem di rêza yekem de ye û stûna yekem. Pala xwe binê rêza yekem û stûna yekem. Em bên vê ev endamê me di rêza di dua de ye û stûna yekem. Pala xwe binê rêza dua û stûna yekem. Her wiha heta em bêjin di rêza dua û di en stûn de ye. Em bên wê hejmarê rêza heta endamên rêza borînin heta a em yek. Rêza me endamên rêza heta em rêz dawî endama dawî em rêz û en stûn. Niha em bên têbînîkê bibin. Nema got hejmarên Matrêksa me ji em rêz e û en stûn e. Li vê dekê dibe heger jimara rêzan yeksanî hejmara stûnan bi, rêzê me û stûnên me yeksan bin. Wê demê Matrêksa me bi navê Matrêksa dam tê nîşankirin. Navê Matrêksa me dibe çi? Matrêksa dam. Ji pêpilka en tê nîşankirin. Vê dekê em û en cem e yeksan in. Em karin em cewêla bê em en em ê bêj pêpilka en. Kurtîb awayê a en em nema dibe em en ji ber ku em û en rêz û stûn dibin yek a en tê nîvsandin. Em ê niha mînakê ser bibin. Matrêksa me çi ye? A yeksanî heft çar du du pênc sîsê şeş. Ev Matrêksa me kîjan pêpilkê ye? Pêpilka pala xwe binê dê sê rêzin û di stûnin. Pêpilka sîsê hevdanî du dua ye. Çend rêzin? Sîsê û çend stûnin? Du du. Niha em bên jimara heft. Jimara heft li bame li kur e? Id rêza yekem de ye û stûna yekem. Dibe endamê heft di rêza yekem de ye û stûna yekem. Vî sembola a yek yek tê nîşankirin. A yek yek em bêjin di rêza yekem de stûna yekem de. Em bên endamkî din bi endama şeş. Şeş kîjan rêzê de ye? Yek du sê. Di rêza siya de ye û stûna du dua. Endamê şeş di rêza siyem de ye û stûna duyem. Şêr bên çi? Sembola a sîsê du du tê nîşankirin. Em bên sîsê jimara a rêzayê û du du stûna duyem. Niha em bên cûreyên Matrêksê. Hin cûreyên Matrêksê li bame hene em niha bê yekem Matrêksa dam. Matrêksa dam Matrêkseke ku berî ana me têbîniyê jî got me got dema gi jimarê rêzan yeksanî jimarê stûna be. Wê demê hejmara Matrêkseke got tê de hejmara rêzan yeksanî hejmara stûnan e. Wê demê navê dibe çi? Matrêksa dam. Niha em bên mînakê ser Matrêksa dam. Matrêksek li bame heye yek sıfır du du negatif sê. Ev Matrêksek
ji pêpilka çedayê dirêz û dê stûn. Dema wek hevin me digoş a in tebola wê a in pêpilka duyem e. Niha bên têbînî ji matreksê re du eşkêl hene. Eşkêla bingehîn û eşkêla duyem. Em bên mînak kêl ser. Pala xebinê de li vê dekê ev li ba me deh yek ev eşkêla bingehîn e. Pala xebinê deh yek ev iş endama yekem ev giş eşkêla bingehîn e. Em bên ev eşkêla bingehîn e niha em bên ya duyem ev eşkêla ya duyem e. Em dubare bikin ji matreksê re du eşkêl hene eşkêla bingehîn û eşkêla duyem. Niha bên cureyek din matreksa eşkêlî. Niha bên matreksa eşkêlî çi ye? Ana me eşkêl nas kir niha bên matreksa eşkêlî çi ye? Divê matrekseke dame hemû endamên wê yên dervî eşkêlê sıfır in. Pala xebinê me mînak berîn ha me got divê ê dervî eşkêla bingehîn. Eşkêla bingehîn ne ev bû li ba me me goç endama yekem mêwilo dakevin divê ê li dervî wê giş hejmara sıfır in. Em navê wê çi ye? Matrekseke eşkêlî ji pêpilka ji me gotinê çi matrekseke dame em bê pêpilka a in e in bi sê rêzan e û sê stûnan e. Ji pêpilka in e. Niha matreksa stûnî ji xweş navê wê xuya ye. Matrekseke got ji stûnekê tenê di nava xwe de digire. Bên mînak ba me ev matreks heye pala xebinê stûnek tenê li ba me heye. Îşê me ji mara rêzan tune ye ê li ba me girîng kengî matreksa stûnî ye dema got stûnkê tenê bêbkaranî. Pala xebinê matrekseke stûn e ji pêpilka sêyek e sê rêzan e û stûnekê tenê. Niha bên cureyek din divê matreksa rêzî. Matreksa rêzî çi ye? Ji navê wê xuya ye in û ji rêzekê tenê de pêk tê. Mînak ev matreks ba me yek sê do pala xebinê rêzek tenê ba me heye. Li vê dekê matrekseke rêzî ji pêpilka pala xebinê rêzek tenê û sê stûn e. Ji pêpilka yek sê. Niha bên ya pênca matreksa yek endam. Ev jî ji navê wê xuya ye. Yek endam. Endamkî tenê pêk tê. Mînak em bêjin matreksa pênc tenê li ba me heye. Matrekseke yek endam ji pêpilka rêzek e stûnek e. Ji pêpilka yek e. Niha bên ya şeşem matreksa yekane. Matreksa yekane çi ye? Divê matrekseke eşkêlî ye. Matreksa eşkêlî çi bû? Me got ji marên dervî eşkêla bingehîn giş sıfır in. Bes veya dibir dibê çi deman bê yekane erê matrekseke eşkêlî ye hemû endamê wê nî eşkêla bingehîn yek e. Ew ji marên eşkêla bingehîn hemû yek e û sembola a in tê nîşan kirin. Em bên mînak pala xebinê matrekseke eşkêlî ye ê dervî eşkêla bingehîn giş sıfır in. Bes ev ji marê me çinên yek in. Dema dibinî giş yek navê dibe matrekseke yek endam. Matreksa me ji pêpilka çendayî sê rêzin û sê stûnin wê demên vê pêpilka sisiyayî. Niha matreksa sıfrî. Matreksa sıfrî çi ye? Dibe matrekseke got hemû endamên wê sıfır in. Mînak pala xebinê sembola wê jî sıfır e. Sıfır 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 sıfır. Hemû endamê wê sıfır in. Matrekseke ji pêpilka du duayî. Ji xwe matreksa me dam e di rêzin û du stûn e ji pêpilka duyem. Niha em çend encamya digirin? Dibe em ji du matreksan dibêjin hem berin heger heman pêpilk bin. Heman pêpilk bin em bêjin pêpilka wa wek hevin. Em û in wek hevin. Em ji her dwar dibêjin hem berin.
ام هر دو ماتریکسا کنگی دبیجن یکسانه دما گو همان پêpilkê bin û çi bijî li vir endamên beramber yeksan bin. Niha mînakê heger du matrêks li ba me hene A û B yeksan in. Dibe ev A û B her du matrêks yeksan in çima pala xwe me got kengî yeksan in dema got ji heman pêpilkê ve û çi jî me got endamên beramberî hev endamên beramberî hev yeksan bin. Pala xwe ji pêpilka çenda ye dirêz û dê stûn. Ev jî dirêz û dê stûn heman pêpilkin. Em bên çend endamên beramber pala xwe yek yek du doyê pênc pêncê negatif yek negatif yek em ji her dwar dibêjin yeksan. Niha em bên têbînîkê bibin dibe em dikarin sûdê ji taybetiya yeksaniya du matreksan di çareya hevkêşeyê de bigirin. Em xwe me nas kir çilo du matreks dibin yeksan mêşvê yeksan bûnê em karin sûdê bigirin ji bo çareseriya hevkêşeyan. Pala xwe binê ev du matreks li ba me hene ev a yekem a duyem pala xwe binê çi me xwestine nirxê x û nirxê y. Pala xwe binê li vir çi me danîne sembola yeksanî. Çi tê bîra me yeksaniya du matreksan. Niha kengî du matreks yeksan in ev her du yeksan in ji ber got pala xwe binê bi heman pêpilkan in û divê endamên beramber yeksan bin. Niha me bên endamên beramber divê ji xwe çar wek çar e sê wek sê niha ne nas di kur û kur dene x û y divê dene û divê. Niha em bêjin di 2x kêmek 5 divê yeksanî 25 be. Di 2x kêmek 5 yeksanî 25 e. Pala xwe binê em ê negatif 5 bibin aliyê de nê bibe çi? Pozitif 5 25 komî 5 sî. X yeksanî sî belavî di dua 15. Niha em bên a duyem pala xwe binê y rêza a duyem de û stûna duyem sê y komî 12 divê yeksanî çi be? Y komî 18. Endamê beramberî wê y komî 18. Em bêjin y komî 18 yeksanî sê y komî 12 yan bêjin sê y komî 12 yeksanî wê wek hebe. Em bên me yeksanbûn dan navbera de pala xwe binê dê em ê nenasa tên alîkî û hejmara tên alîkî. Vir y ev nenas li ba me mê sê y jî bibin aliyê nenasê ve bibin negatif sê y û em ê jimara tên aliyê jimara mê 18 bibin aliyê de nê bibin negatif 18. Vir yek kêmek sê negatif di 2 y 12 kêmek 18 negatif 6. Em bê y yeksanî çi ye? Hevkê 6 bilayekê negatif 6 belavî negatif di 2 mar sê de. Em bê niha karanînên li ser matreksan. Karanînên li ser matreksa em ê a yekem hevdana hejmarek rast bi matreksê. Em çilo hejmarek rast hevdanî matreksê bikin. Dibe duwateya hevdana her endamekî ji endamê matreksê bi wî hejmarê rast lemda yan jî kê. Em ê çi bikin her endamek ji matreksê me hevdanî wê jimara rast bikin jimara me ya lemdayê yan jî kê ye. Em bêjin ango matreksa me vî awayî be û em dixwazin hevdanî jimara rast ya lemda bikin. Em ê çawa bikin? Mê hevdanî her jimarekê ji matreksê bikin. Mê lemda hevdanî a bikin. Pala xwe bidênê me şû reng kiriye. Lemda hevdanî bê bikin, lemda hevdanî sî bikin û hevdanî her endamên hindirê matreksê de. Em niha bên mînak dibe em encamê bibînin. Encama çi me xwestine jimarek rast ba me çi jimara rast negatif di 2 ye. Hevdanî bê matreksê. Ne me got me got mê jimara xwenî rast hevdanî her endamkê her endamek ji matreksê bikin. Mê negatif di 2 hevdanî çaran bikin. Negatif di 2 hevdanî yekê bikin. Pala xwe binê negatif di 2 hevdanî negatif yek. Em bê negatif di 2 hevdanî 5. Negatif di 2 hevdanî çara negatif 8.
نيجاتيف دو هفداني كي نيجاتيف دو نيجاتيف هفداني نيجاتيف شخوا بوزيتيف دو هفداني يك دوية و نيجاتيف هفداني بوزيتيف نيجاتيف دو هفداني بينجا ده ام نيجاتيف دو دما قوم هفداني ويتكن الفيدمي مر اف ماتريكس دفت كبر نهامي بين انجام ام انجام شهفدانا جمارك راست بماتريكس كده ام چه انجام دقر دبي دما جمارك راست هفداني صفر باف صفر چبو ماتريكسا صفري بو همو اندامي وي صفر بو ويدمي طالا خبني قم هفداني حمو جمارة ممكن ويجاري بامي بالصفر لندا هفداني ماتريكسا صفري وي صفر بالقوري جو صفر ماتريكسا صفري انجام امني ديان دبي لمدا هفداني جمارك راست هفداني كومكرنا دو ماتريكسان ام كان بيجن لمدا هفداني ماتريكسا يكم كومي لمدا هفداني ماتريكسا دويا يا سيم فير لمدا اوكي حردو هجمارين واصلا هفداني ابويه بالا خبني البيدك البامن يقرديه ام كارن بيجن يان بيجن بوبورين مي ماتريكسا خو هفداني لمدا بكن كومي ماتريكسا خو هفداني جمارة دلبن الفيدك قلبامه لمدا هفداني دو ماتريكساي الفيدك دو جمار هفداني ماتريكسكي الفيدك ام بيجن لمدا هفداني جمارك راست بماتريكسيره فير ام كارن عيني ويتشي يكساني تشي ام كارن بيجن كي هفداني حد ويدن هفداني جمار وماتريكسامه يان كارن بيجن بي هفداني حد وجماره بينجا ام بيجن نيجاتيف يك هفداني شو ما ندت كيفه نيجاتيف نيجاتيف يك هفداني نيجاتيف نيجاتيف چیه واژیا ماتریکسا الگوری کومکرینی آششا یک هفداني ماتريكسي شخوا عيني ماتريكسي ام بينها كومكرنا دو ماتريكسين و ب ج همان پêpilkê ام çawa دو ماتريكسان كومي هفبكن دبي ماتريكسك همان پêpilkê دما گو ام كومي هفبكن و جادي ماتريكسك همان پêpilkê ما دركبه و اندامين وي انجامين كومكرنا اندامين برانبر مي كومي هفبكن يا اندامي كش ماتريكسا يكم مي كومي انداميش ماتريكسا دويم بكن ده هر دو ماتريكسين ده و سمبولا شخوا سمبولا وي كومي باي سمبولا كومكرني تاني شانكر نهام بين ميناك كيبن هجر دو فونكسيون ببورين ده ماتريكس البامه هي و ب تشما خواستنه كومكرنا و ب مگو می چبکن می اندامین برانبر کومی هفبکن کومی با حالا خونی بامه اب یا رنگی سور ب یا برنگی کسکه می اندامین ای برانبر کوم بکن دو برانبری و چی سه دو کومی سه پنج صفر کومی دوی چار کومی یک پنج کومی دو هفت یک کومی صفر یک چار کومی چاران هشت هر وکیده نها ام بین ام چه انجام شکم کرنه بگرن کم دبی کم کرنه ماتریکسان کم کرنه ماتریکسان هفگوهره ام بیشن کومی بابکن یا ام با کومی بکن وقت هر عینی انجامی دمه یا دویم دبی کم کرنه ماتریکسان کار آنینه که یک گرتیه بالا خبده یک گرتی یعنی دما گم کومی با انجام آوی درخن و ام کومی ماتریکس آدم بکن عینی وی دما گو ام کم کرنا با بی و سی درخن و جاردی کومی بکن نهام بین ماتریکسا صفری لگوری کم کرنی اندامه که به باندوره ام چه اندام به چه جمار به ام کومی صفر بکن باندور لینا به ویدمی ام صفر دبیجن اندامک به باندور لگوری چه لگوری کوم کرنه دماغو همان پêpilkê بالا خبنی ام صفر
بيجي ماتريكسا صفري كومي يكساني آ كومي ماتريكسا صفري يكساني آي باندور لينابه بدگره ماتريكسا مني رسه یا چارات دبیجه هر ماتریکس که آره دجی هیا نگاتیو آیه هر ماتریکس که دجی و هی نگاتیو آیه شپرکو ام بیجن کومی نگاتیو بامد به پوزیتیو هفدانی نگاتیو پوزیتیو و بامدت که صفر ماتریکس هفدانی دجی وینا یکسانی ماتریکسا صفریه راسسیا درخستنا دو ماتریکسین و با جهمان پêpilkê و چاوا درخستن چه به دبیزی زیده کرا دجی ماتریکسا بی لماتریکسا حالا خب نیدی یا لگوری کمکرنی کمک با و چاوا بد به زیده کی ماتریکسا دجی نگاتیو وای مینات ام بیجن هگر دو فانکسیون با مهبه و ب شما خواستن کمک ب شخوا منها مریگز دوا مگو کمک ب می فانکسیون ماتریکسا دین ام بیجن کومی دجی ماتریکسا نگاتیو بی اف باما آیه و اف جی بای نه ام بیجن کومی نگاتیو با حالا خب نه اف بایه نگاتیو با چی دجی و چیه می همانی نوا بگهاره یک به نگاتیو یک دو به نگاتیو دو نگاتیو سه به پوزیتیو سه پوزیتیو به نگاتیو و نگاتیو به پوزیتیو برگو دجی ویه نها بو کمکرن ما اش درخستنه مکر آوای کمکرنه می بیجن نها بو کمکرن می چاوا بکن می اندامن یه برابر دو کومی نگاتیو یک نگاتیو یک کومی نگاتیو دو نگاتیو سه کومی سه شش و هر وکیدن اندامن برابر می کومی هفت نهان بین انجامش درخستنی امی دگرن اما چه انجام شده دبی درخستنا ماتریکسا نهر بهر یعنی دمان بیجن کمک با نعینی وی نیکسانی به کمک دیم دبی درخستنا ماتریکسان نیگرتیه درخستنا دو ماتریکسان همان پêpilkê ماتریکسا که همان پêpilkê دما دو ماتریکسان کمکی هف بکن و ماتریکسا که مردر که جاردی همان پêpilkê درخستنا ماتریکسی جوخوا يعني دما ماتريكس أخوة كمكي عيني ماتريكسي بكن أم بيجن كمك ويشما دركبك ماتريكس صفري همان pêpilkê وجادي همان pêpilkê ماتريكس عمني رسن أنا هفدانا دو ماتريكسان أنا أم بيجن هجر دو ماتريكس بام هبن إن هفداني جمارة ريزان إن ستونان و ماتريكس بدن بام هي جمارة ريزان و ستونان هفداني ده مرجك أساسي البام هي دبي هجمارة ستونان ماتريكس يكم دبي يكساني هجمارة ريزان ماتريكس دويم دبي ستونا يكم يكساني ريزا دويم ده بردوام بكن دبي هجر هر دو ماتريكس بن هفدانا ب ماتريكس ماتريكس که گو هجمارا ستونان ده فالا خفدی هجمارا ستونان ده یکسانی هجمارا ریزان ده دوی هجمارا ستونان یکسانی هجمارا یا ریزان به گو حتا گم کاربن با هفدانی هف بکن ماتريكس که نو دمه جی pêpilkê هفدانی نهام بین آنگو با آوای تیپان شور چیکن گجمه یک با یک سی یک دی یک و بیجی بامه اما چلو هر دو هفدان بکن هفدان جدای جه درخستنی و کمکرنی درخستن و کمکرن ما اندامین برانبر ما کومی هف دکر لی هفدان نولوی
ام بین آ امی هر ریزه کشی هفدانی ستونه بکن ستونا آ ماتریکسا دویم جاردی امی کومی جاردی ریزا یکم می هفدانی ستونا آ دویم بکن ویده که ریزا یکم با ما داوید به هم بیشین ریزا دویم جاردی ریزا ما می هفدانی ستونا یکم بکن و ریزا ما هفدانی ستونا دویم بکن ام بین آ هفدانی با پالا خوب نیدیم هر تم و می ریزه هفدانی ستونه بکن ریز هفدانی ستون حتی ریزی ما نمینه الویده که ام بین ریز هفدانی ستون ریز ام بین آ و با یک آ یک می هفدانی آ دو بکن می بین با یک هفدانی سی دو کومی با یک هفدانی سی دو ام بین یادن هفدانی ستون آدن بکن آ یک هفدانی بی دو کومی بی یک هفدانی دی دو ما ریز هفدانی ستونا یکم کرد و ریز هفدانی ستونا دیم کرد شخوب اندام برانبر یام ریزا دویم ام بین ریزا دویم امی وی ریزی هفدانی ستونا یکم بکن و وی ریزی هفدانی ستونا دویم بکن ام بین سی یک هفدانی سی دو ببرین ستون سی یک می هفدانی آ دو بکن اندامی یکم جریزا دویم می هفدانی اندامی یکم ستونا یکم کومی دی یک هفدانی سی دو دی یک هفدانی سی دو ام ستونا یکم خلاص بونها ستونا دویم می افریز هفدانی ستونا دویم بکن سی یک هفدانی بی دو کومی دی یک هفدانی دی دو ام نهام میناکو که بدونوه دبی ام انجامی ببین چی دانمه دو ماتریکس گوتی که انداما هفدانا وام ببین بالا خبنه به امکارن ویده که ام هر دو ماتریکسان هفدان بکن یان جینا ور مرجک محبو مدگود بی ستونا یکم یکسانی ریزین دویم تو بالا خبنه چند ستونن دو ستون ام ماتریکسان میکن یکم دو ستونن و ور چند ریزن دو ریز یکسانن امکارن هفدان بکن نهامی هفدان بکن ام بیجن ریز به ستونه یک هفدانی صفره کومی دو هفدانی یکی از ستونا یکم ام بین ستونا دویم یک هفدانی سیا کومی دو هفدانی دو ستونا سیم یک هفدانی پنجا کومی دو هفدانی صفره ام بین ما ریزا خون یکم هفدانی همو ستونا کرد نها ریزا منی دویم صفر و سیسته آنا می ریزا دویم هفدانی همو ستونا بکن صفر سه به هفدانی ستونا یکم بکن صفر هفدانی صفر کومی سیسته هفدانی یک ستونا یکم خلاص نها ستونا دویم صفر هفدانی سیا کومی سه هفدانی دو ام بین ستونا سیم صفر هفدانی پنجا کومی سه هفدانی صفره ام ریزا دویم داوی بون ها ریزا داوی چار هفدانی صفره کومی یک هفدانی یکی ستونا یکم نها ستونا دویم چار هفدانی سیا بالا خوبتنی کومی یک هفدانی دو ام بین ستونا داوی چار هفدانی پنجا کومی یک هفدانی صفره نهامی انجامی وادرخن البته که یک هفدانی صفره نهامی انجامی وادرخن یک هفدانی صفره یک کومی دو هفدانی یکی دوی یک و صفر ببورین و دوی ام بیشن یک هفدانی سیا سیسته کومی دو هفدانی دو چار سیسته و چار هفته ام بیشن یک هفدانی پنج کومی دو هفدانی صفر پنج و صفر پنج و هر وکیده ام نها بین تایباتین هفدانا ماتریکسی آیا کم دبی هفدانا ماتریکسان نه هف گهر یعنی دمان بیجن هفدانی با نه یکسانی با هفدانی آی برگو دما ام ریزان
هفدانی ستونات کن گ ماترکسا منی یکم آب و یا دوا باب نه یکسانی گ ام بیجن با هفدانی آ یادیم هفدانا ماترکسان یک گرتیه یعنی دما ام هفدانی باب کن انجام هاوی هفدانی ماترکسا خونی سیا بکن عینی وی ام کارن ماترکسا خونی دوا سیا هفدانی هف بکن و هفدانی ماترکسا خونی یکم بکن راسیم دبی هفدانا ماترکسا یکانه به ماترکسا همان ماترکسای ام بیجن هفدانا ماترکسا یکانه البامه چی بو؟ ماترکسا که اشکالی بو اشکالی وینی بنگهین گشتک بون و ای دربی وی صفر بون گه ام هفدانی ماترکسی بکن یعنی ماترکسی هفدانی ماترکسا یکانه بکن و عینی ماترکسی ما دکن الویده که پندرکارنو وانامه داوی بو ام بهیوینه و سوجیه گرتبه ام دوانا ویده ام بردوان دکن ساعت آخش